Khumbula ngakungenza ividiyo la ngithi this is a developing neighborhood wedayisa ley'tende lezi ukuyitholela indawo ngo-20,000. So this is an update. Uyabona ukuthi abantu sebeyakhile bayakha abanye sebeqedile, abanye kusase-empty. So yeah, silapho okwamanje khona sebehlala permanently, sekuyimizi yabo baze bayabraya laphaya. So kushuthi sebehlala la vele 100%. Zange siyithenga ley'tende zayishiphu 20,000 tholela indawo. Yabo ezinye akwakhiwa lokho kodwa kusi-20,000 because ayilingani. Khona ezinye ey'nkulu yabo lezi nje, lezi ey'ngapha yincane, but this one mhlawumbe othenga eziwu-2 wayihlanganisa. Sekukhona ososhayina i-double story lapha yabo, sekukhona osokwakhena i-double story naye. Double story, abanye basabakha. So ngenza ividiyo la khona sebehlala but ugesi awukho, ukho ugesi la namanzi. Shuthi banamathangi or something. I'm thinking shuthi banamathangi amanzi. Ugesi basebenzisa isola, vele ugesi asinawo eMzansi, so kuyayenza isense why abantu behlala anyway kodwa ugesi awukakabikho. Futhi isola nje sekumele kube yinto onayo because bayasithathela ugesi. Yabo nje iningi la South Africa banayo i-load shedding manje, but thina sine-load reduction la eMadadeni eNewcastle. Base ugesi basithathela anyway, yakhiwa la. Lo sawakha, uyabona na lo sawakha lo. Abanye abakawakhi but most beke something mhlawumbe umkhukhu. Yabo lo sawakha, lo sosenomkhukhu phela. Sengibona izindlu ey'ningi these days ezingenawo amafastera ngaphambili. So sengiyabuza vele sekuyinto ejwayelekile. Why abantu bengawafuni uma uwazi? Awungitshela lapha ku-comment section ukuthi why abantu bengasawafaka amafastera ngaphambili. Mhlawumbe benzela izulu iqhotho. Because mina mengathiwa ngiyakha, indlu yami izoba namawindi ngaphambili, at least ibe namawindi. So yeah, abantu bayawakha, abanye sebewakhile, abanye sebeyahlala, abanye banendishi. Ngoba ngisho ukuthi abanye banogesi shuthi bawuthatha sola nangumuntu unendishi.